Jadi Pak adek terima nggak rasa sayang abang sama adek? Ah ini gitu lah. Abang suan adek, kalau adek punya nasinya, itu berarti adek menerima cinta abang. Tapi kalau adek tidak menerima cinta abang, adek cukup mengunyah sendoknya saja. Adek ya? Ah, ngomong. 1, 2, 3. Abah. Hah? Iko lah karajo abah mako aco talambe pulang. Katanya banyak urusan rupo abah batewe-tewe. Itu bukanlah cewek abah nak, tapi hanya kawan karajo. Yang kedua nak pulau ka amak nak, pekonyolah salah sangko. Abah jamang itu dua awak tadilah nampak buktinya. Kalau kawan karajo mengamakan basuhan pulo. Kau tu salah cali nak, abah nak do manyuannya. Tadi tangan abah kata-kata nak, maka sendok tiba di muncuannya. Hehe abah ketahuan rupo abah batewe-tewe. Awas sebeko tiba di rumah gua campaan baju kalama. Batewe-tewe apa kiranya yo? Perak kecewa sama abah. Tidak ada abah cewek tuh nak. Tuh nenek lampir tuh. Itu kawan abah. Kalau kawan mengamalkan musuh-suan tadi. Tadi tuh tangan abah kata-kata nak. Indah tangan abah tuh negata. Abah tuh negata. Pokoknya perak kecewa sama abah. Tidak ada dong nak. Sungguh indah disangka, marahnya abah serupa iko. Abah dah punya hati, tega mengicu anak bini. Rela kami dah rela, abah mendoakan ama. Kini pilih adek abah, mengaku salah atau beranja. Kanlah abah kecean kakau nak. Etek nan tadi tu kawan abah. Jangan dikaduan kulo ka amak nak. Beko amak jo abah bacakak. Pokoknya beranda percaya sama abah. Sajalah berkaduan ke amak. Jadi kado lo ka amak lah nak. Beko juga rumahnya abah sama amak. Lainnya kau. Kuku amak kau tu hitam, panjang. Tetanus pada kau bah. Bella, makanya abah jemputan cewek dua. Kini abah pulang. Iyo nak, iyo. Pulang. Iyo nak. Iko lah karajo abah mako aco talambe pulang. Katanya banyak urusan rupo abah batewe-tewe. Itu bukanlah cewek abah nak, tapi hanya kawan karajo. Yang kedua nak pulau ka amak nak, pekonyolah salah sangko. Abah jamang itu dua awak tadilah nampak buktinya. Kalau kawan karajo mengamalkan basuhan pulo. Kau tu salah cali nak, abah nak do manyuannya. Tadi tangan abah kata-kata nak, maka sendok tiba di muncuannya. Hehe abah ketahuan rupo abah batewe-tewe. Awas sebeko tiba di rumah gua campaan baju kalama. Teh kamak lah. Mencampaan baju abah. Jadi campak lo baju abah. Nah, Yo, mengapa terlambat pulang? tadi ban abah bocor. Lado tu dong. Pasti abah batewe-tewe tadi kan? Pernah tahu nggak? Bau nafas saya bau nenek lampir. Sungguh indah disangka, marahnya abah serupa iko. Abah dah punya hati, tega mengicu anak bini. Rela kami dah rela, abah mendoakan ama. Kini pilih adek abah, mengaku salah atau beranja. Kanlah abah kecean kakau nak. Etek nan tadi tu kawan abah. Jangan dikaduan kulo ka amak nak. Beko amak jo abah bacakak. Ngaku sela, Bak, daripada perak kaduan kamak.